Tianin Assin North na Freda mo ewo ho yenhwe ne krakrakra no say the kuro no moti afro tie nka yemo ha ade ache awia bo sabre ye kuro no moti say kofo guso agi wani ana yo zin ne sere wadi kaka no bia ka tire nyina ye enije ye woni a edi nkuni me kire NDC amanyo kuro no wo hwe Assin Bereku a ene ye mensini no na hin kuro amontene so afia no pe ebe nyina no NDC amanyo kuro no ma na to won egu montene so a woni ede eye spinning machine egu kremu na se omotudi etire na wo pondwom na woni esa ebo owura jimja chikwiti abaso se wadi nkunim na wakonkopa bi si na etire wonya kukuduru asaba so begina wankwhye mpase na oman so enye mu didi no to aba man nti uhwa kurumo de omanfo ni agipa training fo no na to won egu montene so a woni eju nani edwuma edo ma no a woni eto ene so mcheze Assin no fo no enti se kumewu a chese hode de esi oman mu a yedin ni nyina echi no omoto aba ma MPP aban modi nkunu na Assin no fo de woni waji sky ba nyina so akoto aba no ede etia MPP candidate ora chasupuku adwuma woni eto wose yedi o chasupuku sikano yedi enso mato abetia no nti ugu sade via oba Assin Bereku dia monti sinyina aye nije unza abatu ne Assin no abatu dia nanso as a national man nyina nani o party mpinfo ahodo be kire NDC ni MPP mpinfo nyina no Assin no na oba o he post adwuma omuna nso bebo ban a nya Assin post for kese the whole Ghana IGP bon humbodi yi pa ebeje camp kese a kese o hwe amoka sene akandi a wode ba ya wode bebo ban ya kese ne kon kan pa eno abato no ba wiye no ugina kwa ho nse o mutwe nyina ekonti ase yuba Bereku dia NJ and NDC for na modin so woje moni adwumaden wo team no so nyame kan ho pa